yose kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri turi mu masaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera nyamuneka kuri 14 z'ukwa mbere 2025. Birumvikana amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye nyamuneka, kuko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi binatangazwa. Muraza kunyemera tunyabukire mu bice bya hano by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tubapudetinge tubabwira iby'imirwano ikomeye ikomeje kuba muri teritwari ya Walikale. Turaza kuba tubikomoza tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi tuzi no gusimbukira mu bice bya hano by'umwihariko muri teritwari ya Uvira, turebere hamwe mu makuru akomeje kugenda ahaturuka. Umujyi wa Uvira ni umujyi navuga ko kugeza amagingo aya ibyabo byamaze kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba, akaba ari umujyi wa Uvira nyamuneka rwose isaha ku isaha ushobora kuza kuba wose noneho mu buryo bweruye bwa nyabwo wigaruwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana rero intare za Sarambwe zirimo zirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zikoremo amasuku ndetse zinigarurire bimwe mu bice biri strategique. Turaza byose kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo, ariko kandi nyamuneka mu gihugu cy'Ubugande ibintu byakaze murabizi ko rwose amatora arimbanije. Ubu tuvugana nyamuneka i Bugande, Uganda yategetse gufunga interineti mu gihugu hose mbere y'amatora, kirango ni amakuru nayo arimo agenda tugeraho. Turaza kuba dukomoza tuva imuzi n'umuzingo, ariko kandi ndaza kubabwira yuko nyamuneka uwitwa Bobi Wine yatanze gasopo kwigaragambya mu gihe cy'amatora. By'umwihariko turaza kubikomozaho byose. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kinshasa, tubabwire yuko ibintu byongeye guhindura isura i Kinshasa. Impamvu babwira yuko ibintu byongeye guhindura isura i Kinshasa, ubu tuvugana rwose mu bice by'ahitwa za Ndodo, aho ni kuri gereza by'umwihariko ya gisirikare. Hari amakuru yemeza ko hari abasirikare bamaze kuba batoroka, ariko kandi nze kubabwira yuko AFC M23 yahanganye n'ingabo za leta by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye byano za Mweso, abatari bake bakaza kwasiga ubuzima. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Abagore 8 bapfiriye mu bikorwa by'ubuvuzi butemewe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo n'andi makuru menshi agiye atandukanye, ikijyanye n'ibitero biri gutegurwa by'indege ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse n'i Bujumbura ku kibuga cyitiriwe Michael International Airport. Byose turaza kubikomozaho, ariko kandi nanone ku rundi ruhande rwasubiranyije abantu bagera kuri 41. Abo baraburanijwe bikekwa ko aribo bagize uruhare muri Force of Progress, umuryango w'urubyiruko ufitanye isano n'ishyaka rya DBC, abikurikiranweho icyaha cy'ubugambanyi ndetse no gushaka kwangiza umutungo wa leta. Hagati muri Kanama urukiko rwatangaje ko rufite ubushobozi bwo kuburanisha abaregwa 5 abato abagize uruhare mu byabaye, by'umwihariko bohereza imanza zabo mu nkiko by'umwihariko nk'uko byari bisanzwe. Inshuti z'akadasohoka rero bakunzi banywanyi bacu, birumvikana ko ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Kinshasa no mu kanya gato gashize amakuru atugezeho atariho ivumbi aremeza ko kuri radio ndetse na televiziyo ibintu byongeye guhindura isura, ndetse ibi bikaba bihuriranye n'urugo rwa Tshisekedi rwamaze kuba ruzenguruka mu buryo bukomeye. Ibi kandi ni ibikorwa navuga ko biri kuba mu rwego rukomeye cyane, ndetse bikaba ari ibikorwa biri kuba mu buryo bw'ibanga navuga ko ridasanzwe. Iri banga rero bikaba bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cy'uko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kwikanga uwitwa Tshisekedi ahiritswe ku butegetsi, nk'uko amakuru y'ingenzi arimo aremeza ko batari ubwa mbere atari n'ubwa kabiri ndetse ibi bigeragejwe. Amakuru aremeza ko rero radio na televiziyo byamaze kuba ibindi bindi, ndetse ingabo za FARDC zirimo Himbo Special Force zikomeje gukoresha indege ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara mu rwego kugira ngo by'umwihariko ibi bitero bize kuba byahagarara.
mbere yo kugira ngo by'umwihariko tusimukire gato kuri radiyo na televiziyo ndetse no kuri parare de la nation nibiza kudukundira, duhamagare abantu bariyo ndetse kandi tunagaruke mu ntara Kivu y'Amajyaruguru y'Amajyepfo ndetse turebere hamwe iby'imirwano ikomeje guca ibintu. Mbabarira nkubwire ko igihugu cya Uganda nyamuneka leta yategetse ko interineti ikurwaho mbere y'uko amatora aba. Ikigo gishinzwe itumanaho muri Uganda cyategetse kompanyi zitanga interineti mu gihugu kunyuranya guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri kugeza igihe by'umwihariko ibi byose bizajya mu buryo. Leta yafashe iki cyemezo kandi by'umwihariko ku itariki ya 15 Mutarama muri Uganda hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Mu bibaruwa rero yerekanwe n'abanyamakuru muri Uganda, kiriya kigo cya leta cyandikiye kompanyi zitanga interineti cyategetse ko izo kompanyi zigerageza hagakurikizwa amabwiriza by'umwihariko yo gukuraho interineti. Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine abinyujije ku rubuga rwa X yamaganye kiriya gikorwa cyakozwe n'ubutegetsi bwa Uganda. Mu cyumweru gishize Bobi Wine cyo kuwa mbere yari yatangaje yuko mbere yuko afite umugambi wo gukuraho interineti mu gihe amatora nk'uko yabikoze mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ibi bishobora kuza gutuma amatora mu gihugu cya Uganda azamo agatutsi ndetse byanareba nabi ibintu bikaba byahindura isura ugasanga bamwe bijemo kwibwa. Kuri uyu wa kabiri rero ushize abategetsi bo muri Uganda bari batangaje ko mu gihe cy'amatora interineti izakurwaho nk'uko byagenze mu mwaka w'ibihumbi 2021. Kiriya kigo cya leta cyatangaje ko kandi icyo cyemezo cyafashwe hagamijwe kwirinda ndetse no gukwirakwira kw'amakuru atari nyayo, amakuru ayobye, ubujura ndetse n'ubujajwa ndetse no guhamagarira urugomo bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bavuga ko gukuraho interineti ari mu gihe ubutegetsi ubikora bugamije gukora umwijima nta makuru yigenga y'ibiro bikuru by'umwihariko biyageza kuri rubanda kugira ngo ibintu bishe kuba byahitamo kuzamba. Amatora rero yo kuwa kane Perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka 40 ayobora igihugu cya Uganda azaba ahatanye n'abanyapolitike barangajwe imbere na Bobi Wine. By'umwihariko uyu nguyu bivugwa yuko ariwe muntu bazahangana mu matora by'umwihariko agomba kuba mu gihugu cy'Uganda muri uyu mwaka. Biravugwa yuko rero nyamuneka nyuma y'uwitwa igihugu cy'u Burundi gishaka ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka, bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'umwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr. Victor yagize ati
ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu
ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapene n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho.
Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na ODF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi, bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa